I čas smo došli na mom kanalu. Danas igramo Minecraft. Pa hajde da krenemo. Idemo create new world. Game mode survival. More options. Samo ćemo uzeti bonus chest. Tako da idemo polako krenuti. Ako vam se ovaj video svidi, ostavite like. I ako želite da nastavim sa snimanjem Minecrafta, znači to bilo super. U nekim komentarima ostavljam da možda ću snimati Minecraft. Da, evo je prva epizoda. I idemo polako. Sada čekamo da nam se učita svijet. Da čekamo već minut. Znači dugo treba da se učita svijet. Zbog toga se izvinjavam. Ako ste vidjeli na početku, imam svoje svijetove. I da. Prvu noć ću prespavati, ako nađem ovce, prespavat ću u zemlji ili negdje, ne znam, dok ne sagradim kuću. Možda ću i u prvoj epizodi sagraditi kuću, to još ne znam. Da, ne znam šta je ovo, dugo se učitava. Evo ga, već se učitalo. Sad će to bez, evo ga, download terrain. Idemo back to game. A? Gdje mi padamo? Ok, izvinite zbog malog laga. Znači, izvinim se unaprijed. Ovdje ja mislim bonus chest. Ili ono bonus chest? Please da jest. Nema bonus chesta, ljudi. Iako smo ga uključili. Ne. Znači, ne znam šta se dešava. Mali frame dropovi. Ajde, molim te, Minecraftu dopustim da igram u specijalnu igricu. Možemo li 100 lajkova za novi početak? Ja vas pitam, može li 100 lajkova za novi početak? Ako bude preko 100 lajkova ili 100 lajkova, ja nastavljam, da. Čekaj, da dobijemo achievement inventory. Evo ga, achievement. Ne vezi, naćemo bonus chest, polako. Či idemo drvo. Či, izvinjavam se zbog frame dropova. Znači, ja mislim da danas ćemo uspjeti, ne znam koliko achievementa tačno. Vidio, frame dropovi. Da, frame dropovi. Ne znam šta se dešava. Ali polako i sigurno idemo. Če baš ovo drvo visoko bi sad bilo. Znači, još malo ću uzeti karticu od 4 i više gigabajta. Da nema frame dropova u Minecraftu. Eno ga bonus chest, vidite gdje je bio. Znači, nismo ga mogli naći. Ajde šta ima unutra. Sad ćemo vidjeti. Samo polako. Ima dobro. Ima drveta, ima stikova, ima svačega. Ima svačega ovdje. Evo, sjekira. Idemo uzeti ovaj chest.
treba će nam. I ove bakljice, zašto ne? Idemo, polako ćemo mi to sve. Ne. A dobro, ovdje. Uvijek mislim da je neka rupa. Ali okej. Ne znam sad, šta se desilo, jao majko mila. Znači, Minecraft, prva epizoda, šta da kažem, mali frame dropovi i tako. To, uspjeli smo i ovo srušiti, hvala Bogu. Tako, idemo sad se negdje ukopati u zemlju. Tako, tu. Znači, polako, ovo je tek početak. Tek početak, ljudi. Svaki početak je težak. Jel' tako? Možemo 100 lajkova za novi početak. Ja mislim da ćemo uspjeti 100 lajkova. Ako ne, znači, stvarno ću se razočarati. Neću snimati Minecraft. I ja mislim da će biti jedan dan, jedna epizoda. Barem ja mislim da će tako biti. Znači, polako idemo sve. Imamo 7 minuta. I ovaj blok sad ne mogu postaviti, ne znam šta je. Aha, evo ga zbog tog. I ne, dobro, ne vezi. Znači, dole su krave. Evo ga, tako. Idemo sad u tu našu rupicu. Tu. Znači, znam da svi počinju preživjeti u jednoj rupi. Da, ovo neće biti rupa, ovo će biti moj mali rudnik. Znači, polako idemo sve. Nema žurbe. Tako, idemo sad postaviti ove bakljice. Znači, izvinjavam se što ovdje sad postavi. Tako. Znači, ovo je moja prva noć u rupi. Evo, sad ćemo napraviti crafting table. I ovo je treći achievement što smo dobili. Znači, napravit ću kramp. Čekajte, prvo ću napraviti jedan trapdoor. Zatim ja uvijek zatvaram vrata, ne znam, to mi je navika. U stvari ne, stavljam da ne mogu mi ući zombi, creeperi i tako dalje. Dobili smo 2 trapdoora. Ja ću sad postaviti jedan ovdje. Evo ga, aj 2 ćemo postaviti. 2 ću postaviti. Znači, ako se vama svidi, znači, to je to za ovu epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, subscribe, znači 100, ako možemo 100 lajkova, onda ja nastavljam, ako ne, ništa. To je to za ovu epizodu, vidimo se u sljedećem. Ćao!